Сайн байцгаана уу, Хэрлэн байна. Японы Осака хотоос бичиж байна. Одоо оройн 8 цаг 10 минут болсон байна. 30 минутын дараа би Осакагаас Дубай руу буцах нислэгтээ явна. Нислэгтээ бэлдэж байхдаа онгоцонд хийдэг зарлалаа бэлдээд сууж байлаа. Тэгээд зарим хүмүүс ялангуяа хөрөө болох гэж байгаа хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй гэж дод бичлэг хийхээр шийдлээ. Passenger announcement буюу PA гэж товчлоод хэлдэг. Emirates PA-г 3 хэл дээр хийдэг. Арабаар, англиар, мөн 3 дахь хэл дээр хийдэг. Нислэг болгон дээр нэг араб хэлтэй хүн явдаг. Мөн нислэгийнхаа чиглэлээс хамаарат тухайн орны хэлээр ярьдаг хүн хэдэн хүн байх ёстой гэсэн заалт байдаг. Тэгээд Японы нислэгт бол мэдээж Япон хэлээр ярьдаг хүн байх ёстой. Англи болон Япон хэл дээр нийт 3 төрлийн PA хийхээр бэлтлээ. Welcome PA зорчигчдоо өгтөж авахдаа хийдэг мэдчилгээ. Онгоц газардахын өмнөх PA, газардсны дараа хийдэг PA. Welcome PA-г бол хөлгийн дарга captain зорчигчдоо зориулж мэдчилгээ хийсний дараагаар үргэлжлүүлээд хийдэг. Хамгийн эхлээд арабаар PA явна. За энэ бичлэг дээр явах араб PA-г манай найз хийж өгсөн байгаа. Ингээд хамтдаа сонсцгоё. سيداتي وسادتي طاب صباحكم. أهلا بكم على هذه الرحلة إلى دبي بالتعاون مع الخطوط الجابونية. نرحب مجددا بأعضاء إميريتس سكايورد. أفراد طاقم على رحلتنا اليوم يأتون من 12 دولة ويتحدثون 16 لغة. الرجاء عدم تردد في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome on board this flight to Dubai in partnership with Japan Airlines. Welcome back to our Emirates Skywards members. Our multinational cabin crew on board today come from 12 countries and speak 16 languages. If there is anything we can do to help you, please let us know. ご搭乗の皆様、こんばんは。本日はエミレーツ航空日本航空コードシェア便 EK317 便をご利用くださいまして誠にありがとうございます。当便の機長はデイビッド、チーフパーサーはアフメッド、私は日本語スピーカーのヘレンでございます。本日は5名の乗務員が日本語での対応を手伝いいたします。ご用の際にはどうぞお気軽にお声をおかけくださいませ。なお本日機長からの報告によりますと、ドバイ国際空港までの飛行時間は10時間30分を予定いたしております。狭い機内ではございますが、皆様エミレーツでの空の旅をお楽しみください。 Ladies and gentlemen, we'll be arriving in Dubai shortly. Please return to your seat and make sure your baggage is under the seat in front of you or in the overhead locker. Your seat must be upright with the armrest down and your seatbelt securely fastened. Fold away your tray table and footrest and open your window blinds. Laptops must be switched off and safely stowed, and your electronic device must be in flight mode or switched off. Please read the safety card in your seat pocket to make sure you're aware of your nearest exit and the aircraft safety features. 皆様にご案内申し上げます。当機は間もなくドバイ国際空港に着陸いたします。どうぞお座席にお戻りになり、シートベルトをしっかりとお締めください。またお使いになられました肘掛け、足掛け、テーブル、背もたれを元の位置に戻しください。電子機器の電源は切っていただくか、機内モードに設定お願いします。お荷物は前の座席の下にしっかりと固定していただくか、頭上の棚をご利用ください。窓側にお座りのお客様は窓の日よけをお開けください。また今一度お座席前のシートポケットにございます安全のしおりを確認くださいますようお願い申し上げます。Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport, where the local time is 10 minutes past 5 in the morning and the temperature is 30 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened until the sign has been switched off. Thank you for flying Emirates in partnership with Japan Airlines. We hope you enjoy your flight and look forward to seeing you again soon.
皆様、大変長らくのご搭乗お疲れ様でございました。当機はドバイ国際空港に着陸いたしました。ただいまの現地時刻は午前5時10分。気温は摂氏30度でございます。皆様の安全のため飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えますまでお座席にてお待ちくださいますようお願い申し上げます。携帯電話はただいまより安全にご使用いただけます。お降りの際にはお忘れ物などございませんよう今一度お手回り品をご確認ください。本日はエミレーツ航空、日本航空コードシェア便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。次のご旅行の際にもエミレーツの機場にて皆様にお目にかかれますことを機長並びに乗務員一同心よりお待ち申し上げております。Эрх мөндөд зорчигчдоо манай агаарын хөлөг Дубай олон улсын онгоцны буудалд газарлаа. Дубай хотод Цельсийн 30 хэм дулаан орон нутгийн цагаар өглөөний 5 цаг 10 минут болж байна. Таны аюулгүй байдлын үүднээс агаарын хөлөг зогсоолдоо очиж мөн хөлгийн даргаыг суудлын бүсний гэрэлэн дохиг удирдал сууж байхыг хүсье. Хүндэт зорчигчдоо Эмират улсын үндэсний агаарын тээврийн компаниар үйлчлүүлсэн талархснаа илэрхийлж хөлгийн дарга болон нисэх багийн гишүүд сайн сайхныг хүсэж байна. Баярлалаа. Дахин уулзтлаа. Баяртай.